ning menang mangai sorangan sakemaon yen pet pradene swece ida sang yang widiwase sang sane nyarengin punika presida ngemulihang mejanten pacang kangen rabi oleh ida dwagung istri selanturnyane pacang ke adegang agung kangen rabi nada gumi sang sanes sida ngemulihang ring pesewo marone jagi pacang kangen rabi oleh ide dia anyoswari malih pacang nyeng cengang gumi sami pada cumang sayang dia stuke sekadia sapunike pikoleh nyane jeg pragat mako samin nyane ido danene jeg pragat meneng nenten purunipun rauh masa sentoha wadah panjang napi malih sekancan panjake sane kasinanggah watek sudrene nenten pisanipun pacang purun nyarengin pasewo marone ya maka cutet nyane lah sampun punike sekancaning sane wenten iri kering soring akasune wicaksana napi malih sang sane sampun kasengguh pradnyan wicaksana punika nenten aler pacang purun ipun nyarengin masa sentoha kecap sakit inggih nemangkin uningayang wenten punika asiki ngelelatu yado kocap megenah iri kering jagat pura beratune ya dane tamata
jatmone sane wenten ring desa Pura Brata punika wantah meparab dane iwayan tam-tam tinglah sampun mirengan daging ordene ya kebaninu desa Pura Bratane punika wantah kantun wenten ring wewengkon jagat Hindune bage serire wicaksana yaning mekadi dane iwayan tam-tam punika weh Dewa Ratu Agung kelintang bagus pisan maimuh ipun ririh ring saluwiring pekaryana laksanane ian buat solah dane iwayan tam-tam punika setate ngeledangin pekayunan maka cutet asing-asing sane kekaryanin ngeleganin kayun wiyati ya lagawasu kesejati mawit sangkaning dane iwayan tam-tam punika sampun meresidoyang magehang kalegani depe niku sane kasinanggah suke sujati ya wike sami ian mekadi daging-daging agamu sarin-sarin tatuone diastu ke punika gegelaran Sang Marago Sulinggih naler sampun kajelajah antuk dane ya padang lemah lian ring punika mekadi pekayunan dane iwayan tam-tam nenten malih punika kahanan tuk halo hayu wiyakti ning nirmala jabo jero wiyakti lare sama wantah nike kesane dados jalaran iri kiring jagat sekalone
sebatesing sane wenten ring soring akase luhuring pertiwi sek-sek gorek aud kelor bah bedeg krik tingkih sidi tapinan dan wenten sesai danene ya wantah sangkaning jati-jati sampun pagah lajer nenten pisan naenen obah ri sajroning pekayunan kebausang sepanjang yusan dane iwayan tam-tam punike rauh kemangkin nenten naenen obah ri sajroning melaksana puput meneng dane iwayan tam-tam wantah asiki sane punika dados pekayunan ri sajroning kayun danene minah-minihang punika daging ordene sane kasengguh orde sujati ya sampan kocap ne mangkin sampun puput dane iwayan tam-tam minah-minahin sampun puput punika ngawewe koyang dane sampun puput reke dane iwayan tam-tam minah-minahan nenten pisan sane kirang antuk ngayunin kebaos sampun nemu gelang punika sane mangkin nah. Rakyat tingkap. Yes.